Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tato malak biriku serbata malak biriku nia sere papasan baturi tau tuata anne paralu ki pariati nakiteteng jarre nakipak jari papai nga mangiri katengase khusus na mangiri batang kalenta iya mintu papasan na tau tuata ang kanaya sere aji kontutojeng ruaya tasisala talua tamatappu toto malak biriku saribata malak biriku apa batuanan ne papauna tau toata angkana ya sere aji kontu tojek iya mianju batuanna la ilaha illallah tena niya ni somba pasingali Allah Ta'ala ji la ilaha tena niya ilah pasingali Allah Ta'ala tena niya tujuan penyembah pasingali Allah Ta'ala. Tato malabiriku saribata malabiriku jari punania gau-gau ta kipariating kanaya leba napatantu ilalang kurang Allah Ta'ala angkana wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddina hunafa wa ma umiru tena kusuro atangku pasingali manyomba mangeri Allah Ta'ala mukhlisina lahuddin dengan ikhlas. Tato malabiriku saribata malabiriku jari gasing antunya parantar rupa tau anyom baji mangeri Allah Ta'ala mingkasi nampere marangnya to nasumbato ane tena nakule nasabanakana tatuata serea ji kontu tojeng nayan jo serea ji kontu tojeng Allah Ta'ala serea mo kamalaki serea mo pinawang serea mo turuki iya mintu Allah Ta'ala apa kanan Allah Ta'ala iya miantu kontu tojeng toto malak biriku saribata malak biriku papasan na totoanta maka ruaya nakana ruaya tasisala apa nje ruaya tasisala tena kulene pasisala anne ruaya ngkana nyalle serea tanyalle serea maraenga ngatena nakule nyalle serea ale tongi maka ruaya apa yanje ale kipariati sahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Puna sahadaki anne roya tena kulle ni pasisala batuan napa tatua malabiriku saribata malabiriku as-sahadaki marngiri Allah Ta'ala nakim meminawang apa irona Allah Ta'ala asada toki mangirna bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakipinawan tog apa irona na bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakana Allah Ta'ala ilalang kurangan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni punna nungay Allah Ta'ala punna tonyem pangainu mangeri Allah Ta'ala punna lambusu pangainu mangeri Allah Ta'ala pinawang ina bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Jari tea ki angkan Allah Ta'ala bawa laki ero ki taat. Mingka apa nakana nak bita tena kero tena nak kule kamman jika te ruaya ne tena kule tasisala. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa anjo nasarian ko nak binu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alai. Apa mianjo na larangan ko pilari. Tau-tau malak beriku saribata malak beriku. Papau maka talua bat beritahu tuaka angkanaya talua tamat tapu. Apa mianjo talua tena kule tapu. Punao tere kule tapu. Mingkane talua teki tapu ki. Ia mintu pertama sambayan 5 waktu. Mana apa ki gaukag ki pariati kijagai sambayan tak 5 waktu. Manante ka mapepa na paentengi sambayan tak 5 waktu. Nasabaan ne sambaya nga tena na sambaran parintanan Allah Ta'ala. Naay pinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam angalan ne parintaya naay pirilangi ka. Marangan tu pun na parintaya ang lain. Sakka kamay itong paparita-parita lain nga aya katuro mingka puna sambaya nga na bianay ang ngalan niya peritaya bato na pa sana batenan ni Allah Ta'ala ero ang pariki se reposang mangirikat tengaseng kana tinggi posisinan ni parita sambaya nga sehingga tea kita puki sambayan ta pasingali tapu pinyawata na taputon sambayan ta bahkan toto malabirku saribata malabirku mingka pun nani kana mate meki tetap niat parita sambayang mingka teseng katia sambayang ikate sing sambayang maka ruaya tenaya kulle tapu panguragi mangiri Allah Ta'ala antu sambayang 5 waktu ji subuh ruan rakaat loro 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Pun na digabung nga sa ngini waktu na kutay niya ya 50 menit. Jarian jo si sawat tua 24 jam lang ngapa maki. Ane mini kana iya tena nakule tapu makaruaya apa tu pangurangi mangeri Allah Ta'ala. Sikiri mangeri Allah Ta'ala. Makiri pasar ka urangi Allah Ta'ala. Makiri sekolaya urangi Allah Ta'ala. Makiri zaman-zaman ta urangi Allah Ta'ala. Apa batuanna? Batuanna ki urangi Allah Ta'ala. Apa parentan Allah Ta'ala? Batuanna ki urangi apa larangan Allah Ta'ala? Jadi si kuntu gaut ta kisiko ki mangiri apa iron Allah Ta'ala. Punana kana Allah Ta'ala kule kigau kangi punana kana Allah Ta'ala tenana kule te kigau kangi anjum ini kana sikiri mangeri Allah Ta'ala sikir tatapu tato malaberiku saribata malaberiku maka talua ya tenak kule ni tapu napasaba Allah Ta'ala larang kitapu ki apa mintu pasaribat tangang napasaba imam. Nakana Allah Ta'ala ilalang kuranga innamal mu'minuna ikhwah sentojenna antu umma islanga asaribatan ngaseng teai saribatan ribatan kale tapi saribatan napasaba imang ay ribatan kale jari toto malaberiku saribatan malaberiku punna kicini ki saribatan tarampi balata saribatan kalenta ale ke pariati ki bajiki bate tarateta bajiki akhlak tak mangeri paranta umma Islam mana ni kana tena na singkama bangsata tena singkama bahasata misalna Palestina saribatan tari Palestina toto malaberiku saribatan malaberiku saribatan tato jijo jari tea kita puki pasaribatan ngata
Jari apa penderitaan na saribatan tari Palestina anjeto na kipak jari penderitaan ante kama batena nak kule lapas hari penderitaan na saribatan tari Palestina ante kama bateta anggau kangi supaya kulet merdeka saribatan tari Palestina tota malak beriku saribata malak beriku jari taluat tatapu sambayan 5 waktu mengurangi mangiri Allah Ta'ala pasaribat tangang apa sabah imang tenak boleh tapu anemi papauna tau tuariolota anjo para lua kita tengaseng tota malak beriku saribata malak beriku ia mi uru pertama yang kanea seria jikon tutojeng ia mi tu Allah Ta'ala ia maka ruaya tak boleh sisalah sahadakah mangiri Allah Ta'ala sigan nak bita ia mi maka talua tamat tapu mudah-mudahan dasi nadasi ane ceramaku niak ngasen jamatu-matun dari parantaru patau pamoporan pungnanya salaku billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.